Paul Clark thani somni pakhat ni lai ni ani a Russia le Ukraine indo update le India le China boruak thu tharte kan ngai thale don ani Russia le Ukraine lam kan puang masa anga voin hi indo ni zathum pakhat na ni tareng maya in beina la chol lova chumlo chat lova be pui thlak na ero athleng lem lo akha to ka missile le rocket lai puine nan le insai ton dur mai Donetsk lama ero boruak a so sang zela in beina chol me ulovani Russia lam thu soi hi han puang masa ila Russia sipai te chuan ni khat chung in Ukraine sipai mun za somli chuang an be Russia sipai te chuan Ukraine rama special military operation nei meka ni khat kal ta chung khan mun za somli chuanga Ukraine manpower le sipai bungrwa le artillery unit somruk chuang an kap tian soya an kap rem tian soya Defense Ministry thupuang tu Lieutenant General Igor Konashenkov chuan apuang Russian Operational Tactical Aircraft Missile sipai tele artillery te chuan Luhansk People Republica Nevskoye Settlement bula Ukraine sipai ral thuam dana chuan ti chia a heta hian Ukraine artillery unit somruk pali an beitel boka hun za somli pathuma manpower le military hardware te po an ti chia ani ti in thupuang tu chuan soi Russia sipai aviation le artillery mangin nikhat kal ta chung khan Kupiansk area Ukraine sipai somthum velan kap hlum ni in Konashenkov chuan soi Russia sipai te chuan Krasny Liman area Ukraine sipai in kulna an be nikhat kal ta chung khan Ukraine sipai subversive group pathum an nuai bo ni in Konashenkov chuan soi bok Russia sipai te chuan in dona nei chung hian Ukraine manpower an kap loma military hardware tam tak an kap chebok ani ti in thupuang tu chuan soi darkar somni palikal ta chung in Ukraine le athurwal pui mercenaries sipai somnga an thia combat armor vehicle pahni le pickup truck pathum an ka chiat thu soya Russia sipai te chuan Donetsk area ma an son chhun zom zel ni in na soya nikhat kal ta chung khan Donetsk area Ukraine sipai zachuang an thi ni in Konashenkov chuan apuang Russian Aerospace Force fighter aircraft te chuan niliam ta khan Donetsk People Republica MiG-29 airplane pahni le Ukraine Air Force a Mi-8 helicopter pakhat chu Donetsk People Republica an kap thlani in Konashenkov chuan soi Russian Air Defense Force te chuan nikhat kal ta chung khan Su-25 ground attack plane le Ukrainian Air Force Mi-8 helicopter an kap thlabok ni in Konashenkov chuan apuang bok Russia sipai te chuan nikhat kal ta chung khan Donetsk People Republica Ukraine sipai counter battery radar US siam chu an kap chiani in na soibok ani Ukraine ram power supply siam thaturin hun tiam om theilo Prime Minister Ukraine rama hian engtika nge power supply ngit taka thei don soilok the ni lo ni in Ukraine Prime Minister Denis Yamgal chuan soi Russia missile beina awanga electric grid chiat nana sataka wangin power tlak cham nana sataka oma ramchung mun som pakhata emergency blackout oma lungchiat thlak takin engtika nge power supply ngit tak neile thayaniang ti soilok the ni lo nikhata darkar tlem te chau eng pe kani tholeni zan khan Ukraine rambial engamozata air raid warning ti chuani a khopui engamozata infrastructure poimo taktaka pok omti report ani annuwa Ukraine Energy Holding Company Ukrainergo chuan Ukraine region pakwa eng omdon lo emergency power outage sa omdon tia soya hei hi anram energy system ma power tlak chamna na sataka omwangani ole soidon chuan soisena ni lova indona lam chu du tok photang Indian Foreign Minister External Affairs Minister Subramanian Jaishankar chuan India hian China ram ria sipai engemozata da thartia puanga tunma la ngai lo sipai da deploy ani ati hei hi he biala buaina chuak ti ji omna tura malak na ni a
he thil hi China in kumsang ni som ni atanga ramri buai pui meka an omna nasataka aron son nu le ral thom le infrastructure an ron ti changtun wangani ati kan riat angin December ni ko khan India marchak state Arunachal Pradesh a chuan China le India sipai te anin nuaya anin sual buaya nuclear ral thom nei Asia ram lian pahni te in kara buaina chuak hi kumsang ni som ni buaina chua nuwa in sual buai le na lian masaberani Indian Defence Ministry chuan he in beina hi China sipai te cho chuani Himalayan ramri buaina meka kan thu lawin ramri son an ron tum wangani ati Beijing chuan he biala ramri buai a buai anga da a khoidang lam lo turati status quo chu pol pakhat cheu malakna unilaterally in thak dang lam atumani ati he thil thlen nu hian India ep tu pol National Congress Party chuan sarkar chu China atanga norna chu ngai sak lo le lathu tak tok lawa an pu'a ramri din hun chungchang soi ho ngal turin an phut boka India ram politics a political bolatan man ngal ni in hialnan na satak a chua pha ani heng puna te hi Jason kar chuan a chang le ta India chet na hi kan ngai sak lawemo kan lathu tak lawani chuan tu in nge India sipai te chu ramri a tir China malak na hi kan do le ta kan chang le ta ni chu wangin China hi ramri atanga in thiar son tur le anin bun na atanga tol hla turin na takin kan norani ati heti la hen Beijing chu New Delhi chu front line a sipai te chu khawtaka thunun turin angen ve mek boka ramri a rem na le muan na vong nung reng turin le tho ho na thata ka om thei nan ti in China chuan India aron gen ve le mekani hemi ma hian Chinese Foreign Minister thupuang tu Wang Wenbin chuan China le India ramri area chu atlang puina nget ti lo soi to a ramri ka inoi thila in biak na an nei chun zom zel thu lo soi to boka kan soi to ang khan China hian Arunachal lama hian status quo bo chiat tumin ma an la a dem chok le dep sang an op meka he wang hian Modi sarkar chu nem lutuk le China malak na puang chuak du lo opposition party te chuan Modi sarkar an beina sa hle eptu party te chuan ramri din mun soi ho ngal turin an phuta an phut na chu nol sak an ni awangin parliament a in nial na a chuak hialani China malak na changlet ngam lawa Rahul Gandhi chuan Modi sarkar a pu'a thotan ni khan parliament a external affairs minister Mr. Jason kar chuan Rahul Gandhi thu soi hi aron chang le ta India sipai te aza lawani ati sarkarin ma ala a sipai po da belan ni tun ma lo ngai lo army deploy record kan siamani ati tawanga hian India hian sipai engzat nge ada soi lova intelligence thilawangin azat tak hi thupani India ram chunga China in kongan siam ani na tak han soi ta ila sang ni som ni galwan buai ka inhoya India le China te indo mai theidin mona an din lai khan India khan conventional ral thuam du khopa nei lo wangin Russia lama a bazar ngala khami ka inhoya khan ral thuam thar le omsa upgrade na an kalpui ngal rumani indo ma chon thei kan ni ti in chumi atan chuanin in buat sei sung sungani kha tuna buaina ron chuak le a kan problem le China kan phak lo na pakhat ron langsar le taka oma ramria infrastructure kan in nei that hlei dan ma kan in lak chak hlei lutuk chu ani le ta ani indona hian thil tam tak kai hnoya na ya sipai le sipai in ka ringot ani lova ral thuam chu thu rana da ta ela ral thuam tluk zeta poimo chu sipai memoration silai mu thil dang supply le logistic support ta na poimo chu kong pui tha rel kong indona muala sipai memo thiar luna ta chu anni early fatrang ringota memo in pek chu a hau tak ba ka a risk asang ma hetiang zong ngai to hian ladak lamte Punjab sector lamte chu thu rana da ta ila Arunachal sector a berkher hi chuan indo kanin peilo ti hi thil lang chiang ang reng tak chu ni hei hi India sarkar ho tu te po hian an hrachianga buaina chua nu khan Modi chuan Arunachal le Marchak sector a infrastructure arang thayang bera tho nga la ni tur thu le
sa po thom that nga la ni ang tia lo soi to ni kha China hi chu communist an ni na zona malak na ti thron op thei political lama in beina ang chi an fi hlimang ringa manpower an nei that ba ka na thona khol chang ka ngan nga a an economy alo thajok bok nen tin historical ang zong in China in zom khom le na an thu pui kal pui ani a chumi hnuaya chuan Tibet hi rin lu ani chumi ni wang chuan Tibet himlam area Arunachal hi an rin lu awangin nam hmangai na thin lungpu in ramria hian na an ron thok ani ber mai tuna buaina chuana tawang sektora hian China chuan kong pui an ron siam thar ru amaya rul ngan pa ang zar an tiang mai in kong pui zau le trail khen an ron zal phei ru amaya yang je sir loka kong pui thar siam ani awangin tuna chuan rang takin tawan le a chevela hian ground troop China chuan an ron da lut zung thei to bi ka mase India hian tlang chungzol plachiwa khan poimo rich line poimo tak te mun sang lai te chu athunun chun zom ri zel Australian Strategic Policy Institute ina an zir chian na thar bera chuan PLA te hian kumdang zong a in yang je plachiwa mun poimo tak te chu ol sam zo kin an lut thei to a China chuan mun poimo a kong poimo te tlangkar kong engemaw zata ti changtlung mek boka tangu New Village atanga LSC Rich Line atanga metar za somnga India ram chung anga ngaya kong pui an ron siam bok ni in an soya China in Taiwan sektora infrastructure lama mason na chak taka na yawangin tuna chuan rang takin chuta chuan sipai tamzok ada bel thei ta ani India hian yang je plachiu mun sang taka commanding position athunun reng lain China chuan hemi ai din mun tha aron nei chhomek sipai mun le transport infrastructure thar siamin chu chuan in do na mual chu an sipai ten an lu chil ngal vat thei don ta ni injir chen na chuan a soi China hian tawang buai nuwa rampani ramri buai chu Asia chawa din hun nget taka le to ti in puang ma se China in Ladakh kho chak lama tanga Arunachal thleng kem sangthum jali somret pariata thui LSC pumpuya zenei tak systemically ya sipai din hun le infrastructure ati chakdana hian India nena anin kar boruak thalo zual zel chu ti zia tumna anei lo ti ati chiang ani ti in India media te chuan an puang India hian Arunachal Pradesh abik takin China in South Tibet tia asoi tawang sector chuna sa takin aveng tia chianga tawang buai hnuwa India hian hebial hi chana tumlova chu wangin sipai mamo tok nia an soi aya tam tunma zong aya tam ada to ni in an soya azat soi ni lo ma se Modi sarkar thu chu atangte opposition lamten an beina an chan le dana tunma zong a in sipai an da tam ti chu a hriata sipai an da dana hian ramri kem sangkhat za somni paruka thui veng thei turan da ni in an soi an tlem chelo via wang ti chu arin thei mai ani tawang buaina hian India sipai an in kulmek Army officer senior pakhat chuan kumsang kha zakwa somriat paruk riat sari a hun rei tak chung sumdorong chuwa buaina a oma tangkhan PLA che dan le an din mun thlir theina yang je plachiwa kan hi China lam chuan an hel hle ani ati China hian he sektora hian a infrastructure ati changtlung to a mase keini point layer defense le reserve tam tak kan neya December ni kwa yang je a status quo thlak danglam turin PLA sipai zathum vel an ron kala chung chu chak takin kan nor le ta chumi hnuwa rang takin sipai dangin min ron zom thar ngal bokani ti in Indian Army officer pakhat chuan a soi ASPI zirchian na chuan yang je plachiwa India defense te chu frontline outpost te nau tak paruk vel ni in heng outpost te hi in thlun zom vek kan ni a helai outpost paruk network hi forward base manga chom le supply ani hei hi LSC atanga KM khat point panga vela hla ani India sipai te hi yang je plachiu nuai phai ruama hun khuarin significant deployment ti ani a helai deployment base hi tlang kar kong pui siam metal lavina po ani helai tawang buaina hian sipai nol pui omna an base pui ber hi satellite atanga alan dan chuan kong pui thafa hran lo
metal lawin a po a leimin na hnu le cheibol vak lo ani ti alanga mun bei har sa tak ani lo ti chu a hriat thei a zia chu har sa vak lo a supply le logistic support dan pin mai thei ni in alang helai hmuna hian kongpui tha India lam hian kan nei tam lova tuna tawang boina hmuna Indian Army te in khuarna po hi kongpui metal lawin na po ram ni in an soya kumtam tak yang je pla chiu hmun sang jok India hian a thunu na wangin India sipai lamte hi an din hmuna tha jok thina infrastructure siam an ngai sak tok lo ni in expat te chuan an soi ma se tuna chuan indona lam rim anam hri lo status quo bo chia a China sipai an ron che ta wangin nuclear nei ve India hian nuclear nei ve chu in lo thuam heksu India hian a lo na chan tur om miao lova China malak na dang chata an malak le zel na tur veng turin helai ming thup be sa hian India sipai sing tel te chu an phusa me kani azat ero sarkar mi poimo le defense how to lok te bakin an hrelem lo chanchin kan update zel don nia